Iyi nkuru ya Bamporiki ije mu gihe kibi, ije igamije kugira ngo ivane abantu mu byo batekerezaga, kuko raporo zirimo zigonga inkotanyi, izivugwa kuri social media ni raporo zifite uburemere kandi hatagize ikintu gikorwa ngo babicubye mu mitima y'abantu, birarangiza FPR inkotanyi zirukase. Iki rero nk'uko nabisobanuye hejuru, ni igipindi inkotanyi zizanye byazikomeranye. Mu gihe hariho urubanza rwa Paul Rusesabagina, urubanza rwa Charles Leonana, ripoti y'abimukira page UK, mapping ripoti ya Jean Louis Brugiere nayo yavuyeyo, ndetse na ripoti ya USA Foreign Ministry on Human Rights Violation in Rwanda nayo iracyarimo, irimo kuzenguruka. Mureke Bamporiki na leta yakoreye bapfire mu filime yabo, be kubamarira igihe babajijisha. Ntihagire uwongera kwifatanya n'inkotanyi gucuruza Bamporiki, n'ababikora mu bakure muri groupe zanyu, kuko batumweho intore nyinshi gukwirakwiza ino nkuru nk'iyi ngiyi, kugira ngo ivane mu mitima y'abantu inkuru ya Paul Rusesabagina. Barashaka gutesha agaciro ikirego cya Kanimba Karine, nk'uko birimo bivugwa kuri media platform zose ku isi n'amaradiyo atandukanye. Ubwo rero barashaka kugira ngo, nk'uko bamenyereye guhimba ngo abantu bafatanye, bamenyera guhimba ngo Kagame yapfuye, bamenyera guhimba sinzi ibipindi byabo bya buri munsi birirwamo, ibi ngibi bya Bamporiki nabyo twabivumbuye. Erega nkotanyi, ntabwo amayeri yanyu simwe mwasomye mwenyine. Ntihagire umuntu n'umwe ubaha views. Buri muntu wese wongera kubona inkuru ya Bamporiki akongera kuyipestinga, muhitemo mukura mu igroup, kuko igihe kigeze aha ngaha babonye ko ibi bintu nibamara ibyumweri ibi bibiri inkotanyi, kuko ibyumweru bibiri biraba bigeze kuri 17 nibwo Amerika yiteguye guhita ivanaho iminite abategetsi b'i Kigali. Barimo bashaka kugira ngo rero bacuruze inkuru ya Bamporiki, niho kugira ngo tugume twandike, dukore petition, duhaguruke, tubwire ibiki byose, dusobanure. Bamporiki ahindutse Bamporiki. Ese Bamporiki ko yajyanye amafaranga guhereza idamange ya ruswa, kuki batamufashe icyo gihe? Kuki batamufashe icyo gihe ko ayo mafaranga yagiye kuyahereza idamange ngo aceceke? Kuki batamufashe icyo gihe? Bamporiki ubwacu ku rubuga rwacu yaduhamagaye igihe kinini cyane, aratubwira ati mwabana mwe ko umugati tuwushaka, mwashyize hamwe tukareba ko izi nkotanyi ko ari abana beza. Twaramwiyamye. Bamporiki yari afite nimero iherwa na 57, ahamagara abagenzi banjye nabo bazabihera ubuhamya, agerageza kwinjira kuri platform media ngo atange kashi. Turamuhakanira, turamubwira Bamporiki, urimo urakina n'ikintu utazi. Uyu munsi iyo nkotanyi yagufashe ku gakano, nibwo uzumva ko uhetse impyisi atari intama. Bamporiki turamwiyama kuri urwo rubuga, agerageje ibishoboka byose. Yahamaze nk'ibyumweru bibiri yataka abantu, anabashyira mu gikari, arababwira ngo mwemere akantu tuvugane. Icyo gihe ko batigeze bavuga ngo Bamporiki kuri social media arimo arashaka gutanga amafaranga, ariko babonye raporo ya Karine Kanimba imajije kugera hano mu ijosi, ayo bacire n'ayo bamira bayabuze. Barashaka kugira ngo batujijishe, batuvane ku kintu tugamije. Mu byumweru bibiri inkotanyi zirirukanga. Bamporiki inkuru yawe zero, abongera kumuha view intore, amagambo ayo ngaya abiri, full stop.